kien hemm sfortunatament nies li kienu jaqalaw idhom mhux ħażin, qed tifhem. Mhux ħan ispeċifika f'ismijiet, però kien hemm sisters li kienu jaqalaw idhom naqa' mhux ħażin fuq it-tfal, qed tifhem li so that's part of the bad experience. Qed tifhem to name one. Konti għatem weekend darba u konna jiena u tifel ieħor. Kien hemm tfal li kienu jmorru dar fil-weekend, kien hemm tfal li għand il-familji tagħhom bioloġiċi, kien hemm minnu kien qed jiġi foster, pereżempju, u beda jmur. U darba insomma qed nieklu jiena u dat tifel fil-weekend u kien hemm ġifieri min kien qed jieħu ħsieb, mhux ħan ispeċifika ġifieri min hi jew min hu, jew xrazzu jew mill-impajsu. U meta niftaħar fit-tarja, jien l-ikel taf kemm ħobbu ġan. It-tarja bil-butir jiena nadura u naħseb għax kieku vera ma nħobbx niekol kieku ma nikolix. Għax dakinhar f'dil ġurnata qed nieklu tarja bil-butir u burger, qed tifhem? Actually, naħseb kont diġà nħobbu l-ikel għax għanilek ġara. Kon qed niklu burgers u tarja bil-butir u da t-tifel ġbitlu burger jien mill-platt ostra. Tifhem? Surprise! No, kom, ġbitlu burger mill-platt hekk. Tifhem? Ftit tal-mejda, bro. Sorry. U ġiet. Ma mhux ħafna. U ġiet dil-persuna, insomma, u li qabdet li rasi u daħlet tieri ġottarja bil-butir, bro. Tifhem? Yeah. So, that was... Kont tifel ta' 6, bażikament. 6, yeah. Tifel ta' 6. Eżatt. So, naħa, dik kienet kera l-Fra Diego għalija ma kienx esperjenza sabiħa.